tunina America kana lut thei dan le yaitan kana tung theina ziak gen ka soma amasa ina I biak papathian hoina le ama pina ziaka yaitan tung ka hiya aman mi ka poimo bang zelin mi ama mi te anapoya kain kwa waite ziaka yaitan tung ka hi Master of Divinity Grace Bible College ka zo petin maban kal soniran bang makathei kia himale pathian gamna sepi kana lungul gi gya walai takin ka local pastor room di kamchin ma nga hiya aman he na gen kha biaklang nang hiya email khonga sepsang ina international tan khonga sep theidi aikele missionary international tan kho pon hiagdi nang nang ai to khangi lo mo na talen le ne give ko ne chiang ina waiting in ko honmu chiana gen kha himale walai takin bang makana ngai sak ton kia uchi zo nung solo ina reverend ke kamchin khopina mi khaton koneka waipa mina hile PS khwala hiya ama RBI ya officer hiya uchin reverend kamjit ko pina number hon pia uchin ama to kahon ki mukhawa ama to ki mukha pe tuna pakhawalin he hon gena bia nalai jil zota na hiya le I manipur polam be kai ke notice polam be ka koyam khata bangyam khat wajil thei lai le chin nam e bangyam khat wajilin lan khoi kon sa chi te hon gena uchi kon ki ho zo takuna ama pan bi naina chinaya RZIM Ravi Zakaria International Ministry noya Christian Apologetics diploma course kavazila why kazil na ting le man hon seng sakaya why zo takina inlam ka ki ka kale kazilun na le ka thiu na te hon gal lapa why zo takin mabana koya kai theidi ai ke le Christian Apologetics ke chipen koya zil theidi chi kalung sim tiang ai toin koimuna zillenga hoi ding chin hi jiran dang le thei ton lowena internet ka hon browse hi internet akon browse takina main Christian Apologetics ko izil thedi chi ka hon type akon browse ha why to takin on pop up masa pen pele Biola University chom ki pop up ha Biola University ki chi banga ko yauma chi ni ka theke why takina why pen kon click ina application te kon na online application form te ka hon fill up hi kon fill up takin bangkim basic things zota submit dek le online application form submit man kha US dollar as zakhata hiya ilam suma ni sangyat bang tunggi boy takin asum dikani long ziakin application online form fill up zolo within kano siai uchi zo nung solo ina kal hathiam kam hiam pai zo nungin amau university apatin email khamuha amau heyon genwa Mr. Kumbyalal bang ziakan application form fill up zolo na hiya chi hon ni boy takin ken le siang tak le tang takin ka donga ichin ka gena sum nei lo ka hi online form fill up man tam lo tel ko ding na wai je kin sum ka nei kia wai je ka fill up zo lo ka hi ka gena wai de kin ma ule a fi pen kon piak sak du chi chion genwa application online form e fi pen on piak sak wa wai zo takin wai ta na hun di ka sak le ana hun nai lo English proficiency test on ngai lai wai la nei lo wai takina maban bang chakal son ni chi lekin le ka thei kia I le pathen lo moi on penona wai lai takin kham thian mu ko veng wa kham thian mu in to I Delhi ka va paiwa English proficiency test ka va pewa Delhi chi anazin ka sek maleng kucha ke ma wa ka va paya va thei te ka hi kia mung tung to ni na Delhi ka va tungwa aman on gai ta wai kong koin mang boi to ichin on gai to wai test pen ka va zo te hi wai test pen ka va zo zo takena ilam kon ki ka wai test te submit norin uchin online te a forma a fill bi tom te ka hon zo the watana hunding kana sakle ana kun nai lo lai asam banga che Indian passport banga nei lo zo ma lai Indian passport bang cha sai ri chile ka thei ki a wai lai takina I mi tom ka don le waya lalboi ta he no I thua mi ta he no chilo na biak nai wai ji to ki thei ngai ka hi wa wai ji la ka va pai na no ni na passport sai ngai ka thei lo ji ka va dong ga amau pan pi na tum to ni na passport sai jiran ka hon thei kero na uchin ka passport te ka hon sai felai ucha ka passport te ka hon sai fel ta ni wai ta na hum di sa uchin na poi mo ting ka khang no na wai ta na ana bei kia admission pen exception am ta wai ta na le na bei lo banga poi mo lai chi sum ma hiya America lu thena ding na bank statement e lam India suma lex som le giat som le kwa bang lak ngai hiya
why di kanai kia ama why di kanai lo takina why di na nei ke le sponsorship on zongin la ai ke le nang le nang i fund drive ding ina kalon soni la nu chin America ong pai so min chia un ge non wa why tel lo wa I-20 ki chipe ki mu thei lo I-20 ong ke le visa application India embassy le US embassy pe ki lu thei lo ai zela kuchin ka tang to no na why takina illa ma fund drive didan ka ngai to ai mal hi thei ma lo atop pin hi didan le ka thei kia ka thuma ka nge na pathian ke na scholarship ding na ging ta khwai lo takin call khat ka receive ka waya HDFC bank a panahia why ten America school kai som ji kana zakhawa ko bank ten loan student loan ka piawa 25 lakhs pia ka hiwatia ka ki pak ma ki pak ben pathian ka thum nan dong ta pathian non za chin ka ki pak ben ma uchin ka som kwan ti ka ge na hi ka som kwan ti ka ge yan takin som kwan ti bang le un phur pi ma wa azia ka hi le application ka piak lai na 2017 a piak ka hi a fola waya sumni lo je ka lu thei lo why ka application form pen 2018 spring adian koi sang lo sum lo pai thei to lo 2018 fola adian koi sang lo sum nei lo pai thei to lo himale 2019 a why bank in loan and pedi un gen takuna ka sum kwan telen phur pi ma wa ka pin bang hi chin gen zama in mun abanda ngai le banda di nang America lai zila na lumlut pen pathian samna na wajil thena le poilo achia la himale ka ngai to kik cham kanu pi te to kanu te to in sum kwan waya ei lek som ni lenga pen na le bang chidi mabana chioma why lai takin pakhwal RBI asia mai mani na ma ka va konting no na pakhwal in yai question an donga bia lek som ni lenga chi pen na school kai thena de le college kai thena ringa poimo lua danga ringa to nak salai ta kamu ki pa wai lo tel himalay yai na ngai to ni yan chia asum pung pen why 25 lakhs a pung pen pangchin na din dia a 25 lakhs kya le hinai lo ina why ka lung seven khoi khak lot zia kina adik diran ki thelo ai chia gina why loan kana na ke hi uchin lung kiat 9 ka dima America pen ke ding na manga le pat phang no lo ai ke le manga le mang bat no lo di dan ka ko hi ilele pathian he pina to America patami khatong pai chi kana za bungwal te amai le America pastor na se bungwal te khatong pai hi chi ka zak takin kinin ka vazong kya bungwala ka activa scooty line ka vazong kya hi usi ka vazong kya takina ai ka vamua amina hi le neng son thang bai pi ya amin le ka zak khang le lo ka thei le lo ai no va ho to vamu va ho pi uchin ka vamua ama le wa lai takin ina bo lai takoya si kana se keu kewa ke le yai u thang te nia ka chi le nun hi mai wa yau min te chi ke le va pai va ho u thang na hi ya ka va chi le man hi ka hi cha nang USA pastor na sem chi lan du kana za tak ma ya chi ka va ho pi le man hi chi ya wa takin ke le yai ka ge na u thang ke le America Bible ji rut ka hi bang chin on pan pi the dia bang chin e ka lut the ya chi te ka bang ai e na ngai dan ai ke ale bang chen ang na lut khai chi te ka va do mai wai takin amani chin on ge na ko na kai so na chi ya kai som na ka gen takin amani chin on do ki ka biam na kai som na bin California ya ko na bin Chicago ai chi na ki gam na ma amaya un pan pi leng le un pan pi phalo ri ka hi wai sekin suggestion khat pan pe nga wai le hi ai hi ya Chicago wa i seminary ya mai ke le na kai un nau ma le un song in la why non kai thia pathianin wa ya kai ding am de ai le kai no nom ding a i ning ne ki ni khom ding wa why zo chen kai no nang le nom ding a kuchin ko hon pan pi ya chia ke le thu za ki sama mai na ki pa na to ka ke ka hi why the kin Baylor University te ke ka gen no na fan bang ma ka mu thei kia bang ka lo ni chi ka thei ka chia why the kin amao e 2019 fall ang non media mon chi wa why wanga lai chi sang ina ke le ka chia amao to u thang gen pen ma Chicago wa seminary om te ka yana amao wa di to ina kin ai pen ni dang amao na kai zel na pinu wa application ka kia hi wa application ka kia takin luang takin e approval te kamua wa zo takina ka boy ni ka boy to no na mga ka boy na ka boy to ka chi ya summa amawa le 16-17 lakhs ma kong bank statement biang ngai non kuchi lo ai thei no au chi takin utang te ka phone a azi to kuchi boy kuchi ka phone takin ama le chi ron kin wa as boy mo ko yang pat kho lak the na om le zo
hela manong pai chiang ina pasak te dan ka tom dia chi ti ron gi no hi wai takin ken le hi diran ka the non ton kia uching in hai advice on pia kum scholarship ngien sin delay school email a type in an aksam na in lan achia wai takin wai ka kai som na pen McCormick Theological Seminary ya wai application ka tai pa hi application ka te ka khak takina approve lo ya chi le thelo u chen ngak top wai ka ngak July bangonita scholarship model mulo de ki thelo chaki ma pa ni bang ma le fel no lo wai ya wai takin kalunga kiak takina India sayak sa MTA zil thena ding application ka vakia ka vachinga uchin sayak sa le ka valut tai ging tak lo bin uthang tia pana phone ka receive he hon genwa kum good news on chia banga ka chile ni email la check yan chia ka check ke ka chia le ka email ka va check ka wa jo check in man good news on gena ile scholarship ka mula ma hon gena scholarship full in kamua wa jo just stipend monthly $500 pe la ni chika buta ka ki pa pen ma ni ma le wai muleng le visa nei nai lo ka hi ma ni na wai visa pen apply theita wai ya kwan theita ile le visa mu di ya mu nai lo dia chi ki gen the lo ni lai wai takin sponsorship muta ile le ke responsibility la ni haksam na ya mai ke le america sule pai ka va boy se le aman ken mo pona kala di chi khatin soy ka nga ya wai din ka nei ke azia bangzia kai chile mi khatin nang responsibility hon lang ngai na boy se ta le in lam ki thedi nga sum na nei ngai boy kha bank statement lex bangza yam lak sang ngai non tho che ya boy takin ka pa bi h tun jason aman chu tu na nom pi non kia boy lai na he hon gera biarlal penani wa patina ke ba ta banga ka po ma hi manina kena mo po na teng kala di chi bank statement hon sang saka suai te ka ya ken ya sum ka nei hei za hi ya azo asset in mun hei za ka nei ya hei ting le nei kai manin hei ka tap pa banga ka pom ama hoya american pahelan laizil thedi na atwa sia thia mai ke lak san na to le ken hela ma panina ka pan pi zo di chin suai hang san takin ka pa pi ron kai saka wai takina I-20 on kha kwa I-20 on kha chiang una ken le US embassy India pena va paya visa va interview di kai tamai imale ke wai lai taka sayak sa Bangalore MTA zil diam ta wai takin ken le ka hetu de ke va pai US Bible zil som ka ya tun ni visa interview di kalon dinga hita kalon chika jin theriam ka chile he hon genwa nang bangja lung sim ni yang pai he muna Bible zil yang pai mun nga bangya pai ki ngai to lai on sia no theology MTA theology department mi li kila mi get interview me hi wa nang kila gja ka midang mi li ki pai wai thelo mon che ken le sorry lo sir ka chia wai takin hen gena na pai di le interview ding na bedding sel lan pai lan cha na bedding na jalo nom di le interview ko chinon gena wai takin kalung khamma ma hi dira le ka thike ilam te le ka phone a maule ge dira na thei ton ke nang thu thui mai achiwa wai zo takin wai lai taka ka teacher khatu David Kichioma ama New Zealand a patahia wai pa ni talam chianga di jogging ama to tai khom jel kai jakun wai ka gena sir Ichidan din mun ka tua ka bang kalong di ka china aman eon gena tunita kina pelumbain disadvantage to advantage America pai to pai gelilan hoya na result mu peron genilan hoi zo cha banga na ngai dan un geni na chia wate kini takin disadvantage to advantage pen ka gela ke te chiang ina America pai leng ke ding ina advantage kam zo chi ka hon mu takin decision ka hon la sarpa ka gena che sarpan which a decision la thei da na hele ken admission department banga ka vagen dia chia ama ava pai suka wai va pai suk takina bang vagena chi ka thei kia admission department ASM pa penin lunch ka ne kun takun on pai pia kiton khomina ani khom jel kai manun yen gena na decide tai han chia yen le sar ka decide thei ki bang chei dia ka thei ki ka chia au chele man heon gena pain lan Delia na visa for interview lan na ching kele he on zoi no ni ji thon pia ken ka ki pak pe ma ki kin kalen na flight de abuka buchina kalon in kavaling suka kavaling su takina visa interview na muna ka boy no na khat chin hom to
ka boy na panga chi le visa interview ka valu chiang ina ka service fee ki student visa fee ki khaton boy khan ki pelo boy kha how ki travel ten yang suma ve ka pe ka chiang amau ana sum khalo boy da na ni hi ya amau lama fello na khata khai dinga boy takina interview nul pe din bang chira ne na he fee na sung lawon chia ka passport on thon ki ka awanga patina kele visa ki munon we bechin kele kang ngai to na mem bang ja ka he yai muna ka passport on picking na hiya banga a reason chika fatong te te au chile man yang kina na service fee ke pelo win chin wai ja ka hi wai ja kina na service fee va pe in lan wai zo chang ina i na passport na service fee wai biometric na balang na muna na va submit gi ahon chia kele wai te ki ka va pai ki ka wai ya pathia din kia dinga mi poimo ma uching boy kapasang now nu delia ana koinona amanon taile pi no na waidan ama opan pina tung to na wai ting ba zo non ho chi na keile Bangalore ka king no na hi ni ta ki Bangalore ka ki ka ka visa interview result bang chi so ya chi ka the ki i internet ka check in online after 1 week chi khong ki gela khat ve after 2 weeks chi khong ki gela atop pina mudi le ka ke ko inon ke hi mai ta kin kalom hoi mama en niang sote i ama ken ka gera bagyam che ka visa aswa ka ai ke ka passport la ngai le ana lak sak nei no ka chia ama le ne wa pata ka lo phoi ma mai je kin man nial kia ama le lop tho ta kin ole chia usi ta kin ka visa pe i mu hya mu lo chi le ki thei lo le na passport lak thei ta chi email ka mu ta kina niang kya nga ka ge na ama nun vlak saka usi ta kin ama le chia mu ya na mu ke yon chia wai ta kin chia mu ya hi che na mu chia ka ki pa pen ma wai in Bangalore kanosia wai ni kanosia joina lam kalam ka ki no na uchina US kalut ke US kalut takin wai na tiam no lo ri ka sakale US alaijil nai struggling mama aksama ma lai Chicago airport katung takina uthangina na dona uthang to khat ve ka kimunon ka kimunon zo nuwa ka kimunon na oya ile America lu thi ta chi ki pang ma ka kimu tak ka koi se se na uthang kya pathian ni thum na chen do ngai mo chi ka ki ko yu hi wai zo takin ai no katunga ching ma u ching to khat ve le kimunai lo ching boy gui te to kimu pan le thu pi ka sang ma yai u ching ama sangam ma banga ama naw banga kumni ving ai wa nom sakwa yai tinu pai na gia na di nei lo wale om the ka hi male gia na di atungom inon piawa nek di dining table on lui khiawa tuidon di hon piawa white kyale hi loina kumni sung common room keima private room bangin zat thei halin ahon giak sakwa uchin amawina kumni sung bible zilin amawin pansanin kan omai 18 kwan om kile haitan tunglo ding le ka kikinga uchin amaw to om khomin neng ne khom don khomina wai lai takin ta te nun hoi ta he no zowi umpanei wa umpan ka chimai ninga asolo wina lun siangon piang lun siang kya ding ina kangai ma jiak apian ka thia ani wa pati ka na pum kha angi lai le ka thia hoi lun siang kya ding ina ka cherry stili ai kile man pa ka sama ma ei sung kwanu yai tin kwani tu pi ka sapen ma America kumni sungona kem te hiwa uchia kom lai na covid hon tung takin nga ti bang ki sem thino lo so le payon haksa himale illama kana no sian reboot lam ka ki chi tim ken ka haksan na na thewa mai tim tem ki kai khomwa illama poimo bang za hiam beng lompa pan pini chi na koi hiama sum ko yan kai khomwa chi le kele ka thei zo ke suba hon thon telwa tu pi ka sama ma hei kalom nei te hi reboot lam ka chi ha lo man ne kha keleng wa ya na pan pi tu di mulo di ka himaya uchina mau i kapoi mo on ka tak sa pohon ong huwa wai kon phakhuwa linon manghil kya bia i America tumpan na hile abul tung ki pat na ni bek sumbang sa poi mo di na hi chion gira ken pakhuwa kapapin laks khaton pia wai pen jang ka hi laks sa thi chi cheng na America suma sang khan le tung lo pia la ya hilele poi mo di na hi on chi te ya si nga hon khak te la pakhuwa lin ka ki pak pen ma icha lom pathianin amulle apoi mo bang jila hulle muna hon pia ki wai zo in ichin ka hon ko sato
kon ko sa thawa Chicago uchin ko nom to wa uthang te na uchin ma wina patina kom to komina yai MTS Master of Theological Studies ka hon zo zo hi ei ko hon zo zo takina maban jilu na te bang ka hon ne ya maban kal sonu ta te bang ka hon ne ya i Christian apologetics jilu wa ka hi manin e ka jil lo che ko hiam pata jil li chi pen kana tukti te hi ya boy zo takin ka grace zo to ki ton che dina Southern Baptist Theological Seminary Louisville application ka kia e THM ading na THM in philosophy worldview and apologetics ading na which in acceptance ka hon moi boy acceptance ka hon mu takina wala makai ding nam ka kon kisano na himale ko hiam khatin ro a responsibility why amasa ka gen ma bangina ka papi banga soi kai di khata poi mo ko online ka papin in onom pi non kia why di kanai non kia why takin mi tom ke ka dop ko la himale ka dop kol na te tamzo te man the ke wa Korean lom nu mai hoi ma ka ne ya ki su ki ji why non ken kon pan pi de chia himale dan le dung to ni US dana student khat mind student khat pin ka puchia ngo pona la theilo achi jia kuna kai thei ke hi ma pan pi ding na ama un pan pi ul le why takin reverencia Paulian Tennessee Nashville aman ka haksan na za nurut to ama tung to ni na mau sap to mina kei kuchino na hi sakwa poija ka Southern Baptist Theological Seminary ana luthi non ka hiya kuchin kalut to ke to ni na Southern pena e scholarship pomno lo e chiangin haksan na tom to ko hon tuak toi cafeteria na ka se ma jingkal dangal ki ma tho dagu ka para na se dak som ni khan tan khong kuchin haksa ka sama ma khat ve i meals plan te bang lei zo lo poija kin jingkalam chiangena cafeteria na I set le an pen free ya boy an free pen tampi pi kalamaya ni talam to dai dina kucha e jingkal to ni ta andi jingkal khat vela khom kuchi khon kan emaya boy lai takin pathianin ke ya ding ina mi hoi mama nupa khat on guam no na ulal guitele moi belian te e ti nu pa hi wa amau khak san na the khawa khak san na zawa boy takira hi tinon gen non wa e biak khum nanga ding ina kum khat sung khatina dollar za khatina kon pan pi du on chiwa ka ki pak pen ma wa ka ki pak pen ma kum khat sung amao khatingin dollar za khatiron sponsor wa wai komina e tu gen ding ina Portland Oregon ka va paya waya pastor muana khup to na oma umon ke ka gena umon ka haksa nai chira ni chira gele man len thei siam pi lo ma on fund drive ta na le hunon sak pi ke on hi pi non banga chile ge pa Bible jil dinga India parang pai haksa na hi chi bang ne hi ya pathian mi zat ut e en ama ding ina bangja ka sengam lori chi on genwa kuchinu pate to meeting ina cutting ina dollar zani kum khat sung sponsor ding ina to puna on nei no na kuchina ka haksa na ti on don jang khai no na wai komin ka haksa na ti mun tong to ma ka gen khang na te tung to ni na lomhoi ma somel house el kaneya newa pat ki thei ka hi wa veng ka ta kom aman ka haksa na zakhano na ichinon ho pipia ai le ama waila in to Boston a omia am waila le Boston ma omia amani chinon gena lomte khaleni kan ending on pan pi theuma on pan pi theum khai ya chi kana dong ya chia au chi takina abinaf kichi india pi te chi mai ding hi vai te ya amani danga Hindu himale Christian ki convert ye pa penin pathian na se mutin koyam khat pan pi no ma hi chi on gena mujin ka thum un video call ka ke call wa ka haksan na te ai ke ka to te ka gena ho te kin binafin khatingina pan pi na kon pedi chia wai lai te kin i moi bene te no pa pan pi na te bang kum khat pinong be wayong be to ki to na to abina fa on chiam non chet chi di hinte pu chiaman ka khata zani in kon pan pi di nga kum e na zo matan chin pu na hon na no na yai mi atom to ma koi hiam khata pathianin mi poi ka poi mo mangjela mi hon koi te zia kha yai tan tung thei ka hi a yai ten on pan pi to wa atu pira yai tan hon tung ka hi a i uchina gen to lai leng ji ka hon ne ya yai tan ka hon tung thei na he pona ka thei na le tu le la he ya Southern Baptist ni ka set thei na hi ka ji ka hi a ke
ka course ka zo takina PhD zilut ka hiya PhD zil so mena application top top ka boy pia himal ka zi ne ai gena theina vo ka hun loi wajikin practical an lutin lan wajo ta na theina tina jang thei tak tak ya chi tion gena kani un kon thupu na ko lawa amaron pu sa ka chi dinga ke chu zil to lai le man ko vela vapor ke mi mo ti wajikin interview to CKNB Central Kentucky Network of Baptistic interview for pai uchin amau tung ton ni na i kavat amau aman na semdi na tuna amau la umlel ka hiya ka ge nut pe na hile hiya pathianin ka hin khwam mi poimo tuam to mana koya ka poimo bang zelina wai laka poimo pa ma ka hoiro nia le ka hoinan mu ka sian nia le ka hoinan mu ka da nia le nui si se kuma mai tai taka anake ka zia hiya wai je ka hiya tan tung ka hiya nui mai tai zikana nei khang zekina akipa ka to ting ka gen komina to na he ka ki pathianin ka hin khwa on kem lo ni tan ka tung ke dinga pathianin mi ka poimo bang zela ana koi lo ile ye tan ka tung ke dinga hi wai zekina e ka hon gen no mai na pathian itin lan muangin lan ama lamen na nei la wai kum komin nang le tup na nei